Bismillah min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanjana kwachira on program itu Nyamrunji, program ya Islam live aha on TV West Studios. Omtebe kan Sankarisho and Hawa Saleh Musa kandiri zoba anyinema bajenyi babiri nyinemo Sheikh Abdul Fattah Imam wa Masjid Abubakar aha omrimbara nakwachira sel. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana wenye nemo Hajat Zainab Chobtonji, director wa Emirates Nursery and Primary School. Napachiranya. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitelizo banebiro 10 okwezo kwa Rabiul Awwal ningasho kwa kashatu omwaka 2024 na mkaga kurujira aha kalenda y'Ikisilamu. Yicishungerizo banebiro 13 okwezo kwa mwenda omwaka 2024. Yes, so elizoba and omurama gwitu gukwatiyena no kugaruza abana ayishomero. Abana bari nibaza kutandika mande inshallah taala. So abazire tune kufayo mnonga okureba nkandi abana bitu twabagaruza ahishomero. Yijukangu parents are the first teachers of their children. So omwana wawe takamta ishomero kamwe okushoma ne kutandikira hariwe omuzire ukashomesa omwana wawe byona nko kuturabire inshallah taala. So nyikiriza ntandike na Sheikh Abdul Fattah atushobore okushoma nico kikandi Qur'an na hadithi ne bitugamba. Naam, alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathiri min ibadihi almu'minin. Tubanzana kumuhimbisa mukama ruhanga yatubasa kuba nti twarugo mu juma kandi tuyumuri abahurire ntumusima arecyonje ekyo nti tukina magara kandi turi n'abasilamu. Tumusimba n'icyonje kirungi okugira nti turi mu yahanga eritarimu bizibu wadde bizibu abantu babine kyokka turebe kiri mu nsi ezindi kandi nk'entaro abantu nibafumu bwingi abantu bari okwembabonabona. So mukama ruhanga tubanza no kumusima tugaruza okumusaba ateeko kusasira kweye antumoye Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari umurimo murungi guyakozire. Tugaruzaho kwebaza ayatuleto mu studio lizo president wito murungi Madam Hawa Sari ari umuramu murungi munonga kuba warete ensonga yo kugira nti okusoma. Turebe mu Qur'ani esura yabandize kuba nti ruhanga natuma malaika kumanyibwa nka Gabriel wa Jibril alete bigambo abihe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigambo kiyabandize kumugambira kikakire kigambo nti ikra read ari kumugira nti soma okusoma okunkimanyisa ngunensonga nkuru munonga ruhanga nura kabe nabaza kumutumira ibintu cyokakamaza kumutumira ikigambo cyo kusoma. So ombusiramu okusoma niteka buri musiramu omukazi na n'umusiza yaba ari umwana w'umwozo oba no w'umwisiki niteka bine kuba nibafuna education bo bine kuba nibazo mu masomero bakasoma bo basome dini bo basome by'uruzungu cyoka niteka abantu abo babiri. So ombusiramu kusoma niteka ngo kusoma Qur'ani iriyo niteka buri musiramu twaza ari bindi ebyense muri zi SST na nebindi nero rangu niteka kubaho according to our account wajireba ibi bintu bine kwandi bikuyama. So umurama kuturiho umbusiramu nabiya katugira sallallahu alaihi wasallam nti okurunda ilimu faridatu ala kulli muslim kiri nekiteka kiri farad nekiteka aburi musiramu okuba narundu kumanya oba iri mweri China oberi nkahi oyine kuba narundu kumanya. So inchimanyisa nto kusoma oba education ombusiramu buri muntu aine kuba na jitunga aine kuba na soma aine kuba na amanya ekwatine dini yeye enikuwa nami kwatine nema umuyihanga ekwatine nensi yaberi business nayo tugisoma kuba na benera hande yagizire nti man arada dunia umuntu wena kwendeje ensi ari kwenda kwangara umunsiji akore business zimutambulirije yaza kuswera aine kusomensi nana kwenda muheru oba akhira nawe asome ebikwatine naki na akhira. So omuramo gutuhereza oba alhamdulillah omuramo murungi ekyo kwanza twareba nti it's kiri compulsory kiri compulsory omuntu kuba nasoma oba narunda okusoma. So
Okay, barakallahu fikum. Yes, namazima okushoma n'ekintu kikuru munonga kandi niteka ebyo kugira nti kandi nyowe kati ndashomere kandi ho abazira bamwe niko bari kugira ngaha tibikora na munonge higenda aho ko mwana yaba atashomere mazima no bamufereza cyangwa munonga so reka tuze wa Hajat Zainab Chobutungi, director wa Emirates Nursery and Primary School ekirungi no mushomesa. Yes, so naza ko nashoba nani kushabani otushobore ahanshonge kwatire na n'ikigambo cyo kushoma. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nimbaza kwebaza Ruhanga ayatubasa kutwisi yo studio mu kandi nizobe riterunje ryo Busilamu izuba ry'Ijuma tukije tukabasa kuganiraho n'abatahi bitu bakubasa kuba bahurikirize umuramugo abakobana batureba amazina ngo kumba mpamvurire cyo Butungi Zainab head teacher wa Emirates Nursery and Primary School. Aha wani kwebaza kutureta mu studio mu tukije tukagamba hamuramu mukuru umuramu go kushoma Ruhanga kagutereza abo kuba niyo ntandikiro y'amagezi kandi niyo tokubaza kugira ngo ngorebe ko kushoma then ubase kutwaza ibintu gi abo kuba kuza umwana ko kuzo kuronda amagezi aronda yo emicho aronda yo okora yetware amanya n'ibindi so omukurondomu hargamu omukurondo kumanya na hargamu no kuvumbura ibintu byinshi kandi umwana amanya ko araturane n'abatahibeye umunsomo so umwana kumutwara yishomero n'ikintu kikuru munonga umuramu bwo kugira ngo umwana ugashashime ko naza yishomero obire bwashika cyo ni kikuru munonga kandi nko umuzire niwo mushomesa wo kubanza umuzire ko kurugayo yafayo munonga umwana ugo ashomaki obwiro bwingi no shanga itwe ngabashomesa kandi abebembezi ubundi oshanga umuzire kwa kunagirira ovunanizi bwabwe umwana ugo itakushomaki konka abazire barigireyo bakakoratira abana babo bakareba umwana ugo nashomesa bamushomesa ki abo ko ibintu hati bikahinduka abashomesa nabo babine bizubu byabo so iwo muzire woti mukiro kaza kureba umwana ugwa mutari namushomesa no muntu ki okaganira nawe abukaburi woganira nawe kandi kikuretero kucenga no muntu kwa yo namushomesa na nibyakubana umwana ubundi nakora so umushomesa aha kubari nayitaga umuzire nayitaga umushomesa so okwimuka tugenda tutwaraba no mashomero nitubatereza ngo bazahishomero tutakaye bw'ikintu cyo kwika abashomesa kurengwa abana bitu bashomaki okay so nanyenda nabuyongere tushobore ahabushinanzi babumuzire ahabana na mnongo bo kubandiza ni bobo na mnongo abana bagaruka ayishomero we bari mnonga abo kutureba umuzire niwo first priority niyo shemere kuba oyino mukono mahango abuka niyo kumanya umwana wawe ebikumufaho byona kwihobo obwo muzara na naho kuba wamwisya niwe first hand information ko kurugaha wazo ecyakubere kiba kiri kirungi ngo muzire umanya umwana ibyarukwenda kandi umanye nishemere ibirukwenda twarovunanize wowe kugira ngo kora benoza kumwana waza kumuhumurukisa banzorebe sacyo riba kuba kwire ninga shengenderwaho yishomero riba kuba kutumire abo kububwire no shanga ngo amashomero agamwe ibintu no bishangayo agandi oyine kubugura byona nko kubamutuma okubugura kabitwara umwana ugukira ku retera yasitoringo mu ishomero ate twinenka abana bishiki abo abijene bakura abatangiye kuzoma mico abijene bakura abine ebintu byinje bakwenda oyine kushitama no mwana wawe ukambuze iki nibaza byona kuba bitari yomuka kongo ine kumukwatira he ibintu byo mugasho bakweta yishensho kugira ngo umwana ogwa atakahimukiro mu ishomero kandi kikamuretera yayefuza atabo iki yahishomere ekindi madam no je nushangu ngo bundi ishomere rwatwara mu mwana ubundi ryakubere kizibu mbwena ahabwe ibintu biba kutuma kandi utakubibaza mwena cyo n'ikintu kikuru abwo umwana naza ushanga nabona ahabwa cyo isobundi yarumu in case kuba kubano abazire tugarake tuyecheki ngo mashomera guturumu turebe ngo ebintu bitoko bantu nitubasa buzima imishomero y'ibintu niryo bikwikiriza
kugira ngo kwatagane n'ishomero ekintu ekibi munonga no kubinga omwana wallahi abandi bariyo nibashaka first day omwana ashikaho ngo toyine kigarukayo iki kintu ni kishasha omwana kimumaramani atandika nawe nahura tinire so obuvunaniza bwitunga abazire tumanye ibimwana byari kwetaga tumanye ishomero biri kwetaga tubase kureba ngo twabitayo kandi tutakagire nangwa kukikana yishomero erigenda abana noreba mbabari go mbihumuro kandi ubundi bafunamo n'indwara hatiyo nko muzire cyabe nje norabe nko mwirwaro abo ko infection zibiri infection no mashomero ekibi abafrika omwana nabanza kurwara ningo umuntu wenyine nabanza kurwara akikayabona kuzo mwirwaro kandi wowe twine kuba hati kandi ikizubu cyo kumutwara umwana ugwa rukushasha ko kikayaturuza batashibye hato shange kiruri cyabakiryo hamwana omwe hati cyakwatanga domu yona no byakubariyo wade yayiko mu mutoyireta akagira ngo kuyayamba akora ki ori yarije akazaho nawe nayije kufuna burwiro so oburwire no of course umwana nayije nago tukugira ngo ubundi umwe nabushanga ngaho ngo umwana omwe aretera abandi bona babona so ukucekinga amagaraga abana bitu umukubatereza tubana bagaraka yayishomero n'ikindi cyukuru munonga ekindi umwana ogundi bagenda bagezaho kuteka mu bintu mu makese bitakwetagwa hishomero amasumu gakaba amasumu umwana naba omucumuro ko ubundi ine amuhira kasumu atwayenda ngo agumize wakatwara umwishomero omuzire ino kushitama no mwana kumije tureta kesi yawe ejo turebi ukagicekinga ukamureba ngo ni wa mukwasomo omurukundo bitari byo kurwana abo kuba omwana ugashimye kumanya cyo rukwenda ariko shimye kukimanya ngo muzire wanje nayange iki neki konka wa mugambiro buzubu kuba kirumu otese umukora gitware torashome omwana ugo nawe nayija kukicenga so ukucekinga amakesi g'abana bitu tukiyamwe ibintu bitashyikire ni cyukuru munonga ekindi abana abade itwenga harunka abana bato hatubwe ko bari yo mucenge cya mama we mama we cyakureta cyona amanyati nanye nimbasa kukitwara ngwino oshanga umwana umukesi ayine muri lipstick ayine muri shine ayine mu perfume hata oshanga yiko mu class iwo mushomeza kuba wahugaho tikaki no kushanga abandi batayibe yabateko mu system nijo ari nawe nabasiga ari nabakoraho we narewe kiyoke konka turebe ngo ibintu bikuzayishomero bikwatagire no kushoma iki istakwatagire no kushoma omwana takachitwara ishomero eje no ishonga kuri munonga okay barakallahu fiku ninjana no wanje wahora amazima mu checking abana akesi zabo na munonga abana baza ayishomera ababoni batware ibintu bitakwetengesa ayishomero shange ogwire nabumara hatinke cha makeup ati lipstick no kare ka lip shine fine ninga gwa lip balm konko shango ine lipstick yo ineki ngaha abono no bawaza mu kintu kindi so dekane yongerenze wa Sheikh Abdul Fattah nawe ayongere kushobora ahabujunanzibwa bomuzire na mnonga ahabintu ebyo kushoma na nebindi nkebe naam alhamdulillah mbwenu abimwe omuzire bene kubona akorera umwana weye umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twagira kuri mu kubanza nti akatoreka okusoma ekigambo cyo kurunda okumanya n'ensonga nkuru haza niteka hati nkito bazire bitune kukolera abana bitu ekimwari mu protection and care oba ekigambo protection omwana tune kumuha obukumi tune kumuha security like director ine kigambo cyagamba abazira mu mukesi nimuteka mu bintu bitakwetagisa ari omuziro umumona kana azayisomema n'umuzo yaba ibintu byamugurira ebintu kubasa kugamba kichukana twasa kose kigambo like mbabweto upira these days yabo condoms yazi mu parkingira atumwana umusiramu yes atumwana umusiramu no musindiko musomero ya mutahi wawe aho kumanyari y'abana bandi hato no mujanti genda osisi umusiramu ito tukora bushambani twatakabire ku kiko myaka byo kuswera byo kurona so abazira bamwe abana mwine kwa nimbakuma mukabore kanti emizenkejo umwana mu protection ngete mu busiramu tibukwikiza bushambani tibukwikiza bintu nkebi so umwana mpaka je mtiba kwenda isomero kuma tubimanye ari mtoko batumire requirements tuzimanya ben vuwa parkingira umwana agenda bya isomero kandi n'ikindi umuzire ntukusaba ino kwa numanyeki byo kuza kugira ngo kantera somere kandi bo
n'obuvunanyizibwa bwawe responsibility yawe Yeah. oyina kuba n'obironda ebintu ebyo kyabasika kani muli abirondiziza okuza kukola embaga birondiza okuza kuswera bakyala muli rondera abo abaana banyu kyabasika kika kiri haramu izuka kika kyabasika rone tugamba rone yokuza kuya interests mwasa kwizowa nje nti kampa emitwara 5 Exactly. neza garuze emitwara 5 cyo tukumanyisa ekyo kyonka abantu mujera mwehora na riba muri kuza kuswera chukwa mwana wawe rundo mugiga ati story emitwara 2 omujeke mu mwezi sapinza garuza sente ezo otwara umwana isomero hazo mwiri kwa mtisi kwetagisa then keya itwagambaho keya umbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama umusomesa kweye abana bakutukuba keye kumara omukane haba ni haza tufune migisho muka umukane tufune migisha cyuko migisha gihwire muka to ebitukora tibikutambura omucyana n'umusizo makano kurwane mihonda no jaba mingi arwa abana butabafaha abana bato hatire kike tugambaho umwana aza kuzayisomero nagendana nuha amande yagendana nuha uriya muri motata na mama nawe yaza mu field wabahaba waboda baba tuwajutikiya wowe nakapichika uteka umwana wawe umureke ngo numukunda nicyo kumwendeza n'ikirungi umuvugo mutwara isomero kora ikayisomero gumiza morebe direct oborebe Exactly. Gamba una n'abasomesa ubore kumwana izira mu mbere ki ekindi cyanki basika obore kamwana uburiro bwafunira mu holiday babemba manyantu gumwana ni case yafune kibire kiti azire na cyukurwanka hikurgomuka so ejo niyo ketu kumanyisa hazuma mu parking akagate karungi tuza kupakingira abana muhogo ebitakuri nibasako ni kamwe ne cyuka ntugira nti sometimes no kugezaho tukarugo mu mbera ziri zakare ati niba parking akasukari akagati cyabasikaraga amatage yo kuparking isumiriandi gikiriza no mu parking umwana umukora ki umusi azo wamuseyo umwana najene na wasemererwa itoba siza tukafuretizibu abana nibamanya nti ba mama nibo kusasura fees njamba somero kuba sente nozo mucyara ukakwikaye kuri yasasura hasumwana yari yani mumugata ati mama nakunda munonga so abazadde abasajje mwagara ku improvinga ku mukwano wakati womwe n'abana mutambule nabo ku masomero ate sente sasura ngaziraba amayinta ata yasasura encyabo naboga mu mwana go uririza ajya kuwuririza so ekyo tukyogedeko dende kira kitunzo okugamba ku byogambe ovunanyizibwa ffe ng'abazadde tulina kye tuyita guidance and upbringing. Okay, barakallahu fikum. Tuzakutandikiraho henyine kunano wanje nkiriza tubanze tuzeho gace omukahomoro ntugaruka batakaruga. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakiraho mukahomorako deka tugumizemo na program itunyamurungi program yo Siram Live aha TV West Studios nkinemu Sheikh Abdul Fatah Imam wa Masjid Abubakar Ajamia aha Supreme Council Mrimbara hamwe na Hajat Zainab Chobutunji head teacher wa Emirates Nursery and Primary School atiron tureba aha nshonge yugaruza abana ishomero kandi no kutwine kubantu munonga okureba ngo abana twabagaruza ishomero kandi batunge ibintu ebiri kwetengesa ishomero abazira bamwe ne bakushobera no shanga na sindiko mwana ishomero omwana tayine nangwa na bitabo nagira ko zisebye nyume byatama konko umwe bambi bitakuma obundi byakuyiremo oshangati yafayo za setting ezo mbwenu bione bintu ebikuru shango omwana tabine konka ya mhafiz za ishomero ngaha aho no bakora inshobe yamane munonga ashe tutakagira mukahumuro wabore no tugambira nshonga ya guidance and counseling ahabana bitu nane mshabugo misamushobo naam alhamdulillah ati ansongejo tubaza no kwimbisa mukama ruhanga murundo gundi songa yo kubanti twabura abana bitu ombusiramu nyensonga nkuru munonga kubana no masomero abana mubambagaruka amasomero amuze nasa kumukwatira nkayirizi amugire gende nayo nti yirizeje waguma wagikwata uri kuzombegezo noza koraje hato umwana akura namanya ngo kore bigezo no kubika no kuboyine yirizi so nsaba bazire abana mubahabureje abana muboreke ngo bine kubani batina mukama ruhanga omwanya gwo kumutombya shekina bamayenta ara yabahangire aine byakwenda bakore nibyatakwenda bakore mbyatakwenda bakore arimo kumugitaho cyuko mwana mworeke ngo knowledge yona iri mu kubanza kumanya mukama ruhanga naza isomero tukakimanya ngo ruhanga ni first
hati umwana karaza isoma hikayo nkitwa abasilamu umwana umuramire umuragiri kuba nasara hataza kwiruka n'abasomesa isomero ari amasomero genkumanya nibanza bakwate enkoni murabeho muze kusara ati umwana ataka mutwireyo banza umuhabure itari kusara ekyo ruhanga nakikunda ari okutina mukama ruhanga ari ebintu biri haramu kabana bakuzo mu dormitories mukibe emyenda gy'abatayi banyu mukasari emyenda gy'abatayi banyu mukagitwara uko mu masabo n'ibindi mukakora ebintu kose amasomero naki ebyo na biri haramu so abana tubahabure omumbere enungi then tubahabure nabyo kurya abana binikwani bari bataba bari isomero binikwani batwaza bata then ekitwagamba ekindi counseling abana aba nkabana babisiki mwinikwani mboreka embera bobo bana bisi kandi bo mumbusiramu kikazahari umwana w'umusiti wamukuzaje ukamusomesa akahika kufuna umusiza atakarebera ikintu cyona mukama ruhanga nakwa ekitwete jana ubawe cyo mu runyango ndishugamba tuta umaktugambe jana abantu bomuni babura iguru aha mukama ruhanga nakwiguru umwana w'umusiti cyo hata bana bisi cyaba mwinikwani bahabura bahiko murakuzabo ziriya arimo kuba ari nko P7 takabire kubizamu mwino kwano muhabona nti ko arebe kina neke kintu kibankiza ijembera kera abo mpareje abana boza babirire hare tumwana wa mwirizo gwari eki mwababura abisonga za sirimu kwantu enda kugezo kwansa sirimu ekyendero mu ihanga hatumana ndazo tunakimanye ngu yazayo atateka tekale okubiyama nabasomesa nti bamwe makise za kwenda ebyo byona twine kubantu counseling abana tekabire kubamba bagaruka nkahi amasomero kimura akore eki ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama omubuhari ni Buhari ejina hadisi akatureka umugaso go kuma abana bitu no kuba counseling no kubafa omumbera zone yagira nti buri muntu wena n'umurunzi obane cyecho n'umurisa ekigambe kiti cyecho buri muntu wena n'umurisa aza naza kubuzwa rebi yakozere ki ebi yarisize hatima bina bana umwana ukamureka tokumanya ayisomero yaza yata taintwa mpaka tuwa muhavi byo kugenda nawe isomero ko ebikwetagisa wa munagayo visiting teru tokumvistinga tokuma ebiko ebyakora performance to kujimanya ebyo muna vanga naza kubikubuza asa mbiza kutwara umuriro kuba itombo silamu ndikwendera ecwekeki kokuna asabibwa umbusiramu umwana wota muhirira tisizeye omesugaranga naza kuzikubanza kuba aine kuba n'obuvunanyizibwa bwawe okuboga umwana n'omuhebi aine kuba nafuna umagaragezi so ntubagira muhabura abana kandi mbakanso ngatakabire ko mazankahi mbaza amasomero barakallahu fikum barakallah amnono anje ninjira gwakora mazima generation ngakuru mnongo omwana yabanaza ishomero mushabireho umwanya gwo kumukomera sheka kwaje by the way bamwe nushanga nabyo ntazaka kabazi okora oti haza subhanallah umwana noba wamutandikisa shiriki mazima bati uri kukimanyiza omwana muhe edwa mu lecturing gamba nawe kurungi munonga shenko kuyabigamba abase kuba omwana mulungi omukana na ishomero inshallah taala so rekanza wa Hajat Zainab Choptunje nawe ayongere kutushobora ahanshongejo omuzire obujunanzi wawe hamwana we omuzire we nahori obunanizibwa nukugarukira ngomwana no gukora mukwatishaga no tubagwija kubuzo ndijo umuntu wena kwiye huyo muzire niwe kiragarukire ahoko oriya ko yagenda kiba nibija kubuza no mutabano wo ori mu chikwi yagenda yaraya nibija kubuza gwo no mahara wo so abazire twine kuhereza abana bito bwire abo kuba hatukija obwire bwije nubugwa no babuce ahabwo gukora ati no reba ntufe munonga ngo turonde sente tukore ibintu haka konka ushanga umwana wawe tiyafuna chance yo kuba niwe nubushesha kasheshora baho ugaruka umwana yabyamire hati nko bayire baryo mu bihumuro ushanga umwana nawe yasiba nabo tuwabamanya hata ushanga imizejo yo ne yafuna iwa ku mutwara ishomero no moto umwana wanje ari safe konko mucumuro mu ibintu byafunire iyo byo takumanya so hati tumanyisa ngo umuziro takani at least umwana takamutwira ishomero banzo funo bwiro shitame nawe shitame nawe haza onango umhobwiro sibe nawe ahabo kuba buri bokusiba no mwana omwegamo imizindi ije yakubabundi utakumanya kubera kubandi bagira tumwana wa bari ate nati to kuza kuhakana abazire
obwiro bwingi noshanga ngo nyine ngo asheko kuyagambire ushanga umwana nokome ibintu bitashikire hato kibitwara ishomero umwana biyejunisa abandi nibagenda n'ubugirita ubundi bagenda n'ibyo kwita abantu yes umwana ushanga nashare ibintu byabatahibe so kubaburira mwe ngo kuba twatwagambire counseling umwana mwereke ngo gukora ikintu kibe hari mutahi wawe niba nibija kukikora kandi ngweno kugira ngo noba nonda abo mwana associating ije nabandi yumwereke obuzubu bwo nubwo kubasa kufuna owaruhanga abo ko waruhanga cyo kubana okora cyo nakureba hati rigena tufuna abana abo kurwa mu mashomero ushanga umwana be nashoma kongo bikushoma byakomaho bamurogire bamurogire umwana atakigaruka yishomero umwana ebiyarure to kubimanya n'amajini gabira amajini mu mashomero abantu ushanga ne babatwara ne ahabo kushanga ngo abana batahi babo ni bakora aho burabe so umwana iwe ngo muzire umwereke ahubwo ubwo wawe ko ari kukikora buzima naye yashishira mutahi we naba yashishira mutahi we then akindi abuzire ko bano vunanizwa bwitu bugaruka buzaha akumanya mwene okubakweta no kwecurenga bano okwetegura umwana wo murebo amahambiri umurebe ishoki rya yine mabana bagenda n'ishoki yishomero ushanga ishoki ryo yakoze ni bane ry'abaki hato ushanga bibi yagenda nabyo kora ikayishomero tarafe munonga hakushoma nibiza kumusisiro bwire ushanga nayo kora ibintu bitashikire kandi nayo gisanda batahibe deno ushanga kwiyaza kuza yishomero ubwendo bwabire nakora isahaka ubundi natamburiramo umwana ushanga yabuteko mu kesi ijana bayisho bwa mini bwa kibwa tayiti otupare tugutona yatutekamo atoshanga umwana hakikayo ibatahi batanga kumutiza ahubwo mu buryo bw'ikiro umwana we yari yishimashije ngo naje wari kijoro cy'ishomero ryatire kongo bashanga byarije n'ubuntu buryo obwa hafu buryo butashikire yabureto mu ishomero hati nabarezana kwegomba ajya tunanye kunibangurura nkaka kongo kabi konga we nahura nawe abo kuri yakajora kamukwata ajya kabi nawe na yabonera yabaje hato yabyatunanye ni atunanye nkabene nyenda nkaka ekindi abasumu twatagambireho ngo amasomo aga destabilizing abnongo abana ekindi swizire nture bitunka bashomesa omwana even narga nakwekunda arga nakunda abantu abari muri mu rubaju ikintu cyumutwara ekiryasume ekiryasumeje hato oshanga ngo we mwanya go kuturage nabatahibe obwiro bwinji we nana ngo abuteka hasumeje so esumu mazima tuturwanise mu mashomero sakijama ishobora kuri kubarya nga technology yitwine hati kugira ngo abana they make research they make what bafuna laptops umwana mugure laptop ajikore so bwire bwa class ko ararwo mu class babe bine gazette de press ngarayibaye ngaci umwana agitekeyo obwire bwa reso nukuburi iki umwana yijakoreshi agikonka abana nibanga babana no turabatemo ibintu ibintu kugira ngo baza kweteka tekera tubiriho umwana naye ndo gube no muhaburo habuze bwawo ni bwetaga abazire tutakaruha abo kubo obituriye ntureba ni byinji twagaruka abana bato aba katuni nazo zitiresero busufu abana baburwa kwikomuka wamureka yaza har katuni ubundo mukozi bw'ibiro bwinji natagwenda umwana amuteganisa ati nafutira wo katuni nazo za hati zirimo obushegu wallahi burumwe imico mibi nibakore ibintu bibi hati so yo wana umwana wawe ngo agire risone yiha TV gendo mba studio bafune CD eruko basa kumwegesa umwana ushange ngo bushara nareba nikiba kishemerire imyaka ye ikitashemerire imyaka ye umwana kireke ahubwo bongo nubutokora ushanga umwana ari nareba ibintu by'imyaka ari imyaka 3 nareba by'imyaka 15 so ubwongo umwana butokora kandi kumwihayo nikiba kigumire munonga okay barakallahu fikum aninjira wamhora Hajat Zainab Chobtunje eshongejo ni nkuru munonga twine kufa ahabana betu kitari echo by the way bwana werigenda subhanallah no gendo reba kana nikamanye bintu hihi ebyabakuru bari kumanye kugamba bari exposed nyonyonyo so twine kufa munonga abana tubahabure batakashiskara kandi bakatuberekizeho yes so akire ninde bakareni kagendera Sheikh Abdul Fatah
nanyenda bitu nogamba kya ahanshongeje y'amasimu abokuba babire babire bagira nti kandi amasimu bagikirize mu mashomero konka kandi government yajyaneza kutaho some regulations kureba ngo yes nabagikirize mu ishomero konka bateho amateka kureba ngo abana tibashizika iwe no kireba ecy'amashomero nkajya ati ko yaje tekateke ekyo eky'amasimu mu masomero ocyo kubanza kikabire kiri kirungi cyonka wareba ihanga ritu na nengeri yitwangara munki tw'abantu na n'imitima jitu ndeba anti government ikagarukire banze itegereza police gitekabire kugireta kwaniza kurugamo bizibu bingi hati twagira ajya taniki yagamba abantu kuba addicted nk'amasimu nura numizisate bizibu tumaze twabitungira ibisimu ntwa turi mu juma sekari innal hamdalillah umusalamu ari ya WhatsApp echo nchite juma ye nesora nefu hati wale ari misogaro hanga chonkorede ari ya WhatsApp hati wakwata umwana wa senior 4 senior 6 P7 obo wa P wa muhisimu notekateka ki ekindi ntebintu ebiri asimwa hani bigumire Allah bakakwata simwezi bazikora into umuntu wena kwenda kureba any private part yo mukazo yo musizi obari mu America obari nkaye access agine asimwezi so bine kwetegereza iki kintu baraka kiresire mu masomero cyonka mahura gitwine wonti tubakabire kucyikiriza basa no kikansoring kikaba kikansoringa nkibasa kuba kandi kirungi ukukiro kukirete so that is my view ansongeje inshallah Okay, so yongera tushobore abazira bamwe noshanga video yahika tibafayo mama omwana bambi abazira abandi bija kureba kutayarira abana konka wowe yeta kumureba nango oba relative we hati obusiramu obu kuwaza kubwetegereza it's a complete of life abantu nje bakwangara munaki buri kimwe sembuka kisomesa abazire ntubasaba bazira basiramu n'abatari basiramu yabiri video mwana wawe oni kumaza kumanya okuza kureba noza kureba noza kureba mu just munywanyi wawe oba noza kureba umwana wawe noza kureba isagama yawe ugenda kuraba musayi gogwe nyine kati baki bantu ugenda kuraba musayi go ekisoka baba kuyise kusomero nabo bavunanyizibwa kirizo otukirize ogende kusomero bulungi ate bonabo ogenda kusomera abazade tubasaba tuwala yo karabo konna bokuvindi bafumba mmero rusi muchere nakanyama kamufubo bigara kare bijanjalo byo nyewo barinyewo ekiwa basakare chona bani cyo wa preparinga okimutwarire akiri yo rumwenkazo video mwe nasanga umwana w'umwisiki astamenka hari mu miti arona munonga inena kuyamani namubuzo guyaba nabuza tente gumwana yabaki tumenya bazirebeye kuruga senior 1 tibakizaga kumureba akari musiniya ya izukati siniya ya kana nti wo buri vidi takufuna cyo gukora ki ecyo kuri kikurugo wabo nibashi na sharing na batahibeye na ruhanga nakunyigira muziri wawe akutureba haturire sente zo ngana kuzemo mugisha zitariba mwana wawe nunda ziribuha umwana uza vidi oreba umwana ngito yabe gwiriyo sanda yakusiba mu weekend naki ojimuhe uniform yabe musagire abana bisimba kura mangu bamutunje uniform endizo mbusiramu yatine kaye ko kusarisa okamu sukari yabe hwireho oreka wajimugurira ekindi performance vidi nebiri yagati ya tam performance eriyeta umwana akora naza kwiza nemyenda oze kumutera cyukasinga wagiriya video kare akakugambira ndatukore magezi tumutera side coaching au okabire no yamba mwana wawe so tubasaba vidi abazire abatakuzayo nimba mwana gake kweta responsibility mama ajinaga uvunazo mbamba mu busudde nimureka abana bamwate katonda tagenda kusanyuka ngabo wadda abana nimutabarabirira so tubasaba mugene mucyarira abana ku vidi mubatware ne kubirabe ebirungi ekisinga fe tusinga okwagara mukyere nebidako inshallah mukimanyi bulungi so nibyewo madam hawa empeke ya nabi umwana asanyuka ngarabi umukyere ne ekirara kansugenda kankaje ne soda umwana bagira basanyuka
katinze mumpa soda simunywa njagala mazzi naye uyo omwana ku vidi n'alaba akacupa ka soda ayinza okunywa soda n'atale na muceere guli naye katonda omwana buli walya ssente kuba nabbi kiza ne kano ajja tawankajeyo nti yagamba nabbi sallama nti saddaaka esinga okusaddako ku kiro miso ga Ruhanga niko kukola abantu bawe ogw'omwana n'omwana waawe so sente z'okwomutiireho Ruhanga naza kwezindi inshallah. Okay, barakallahu fikum. Ninjamno nanje wahora amazima mufeyo munonga ahabana banyu no sindike otomwana yishomero atine bikoze sabyone you know oshange bambi tine pocket money nambuye nanje tinanyendo gamba cha pocket money hamwe na freedom abako abana bamwe no shanga ni wari kwesharira mishomero iri yakwenda you know so abamwe kugira ngo abazire tubafire yo kumanya oshanga umwana akahindu ishomero kare umuzira atakukimanya kandi nyendo gamba ashongeza we bari munonga ndikire kureba ka video ko mwana kanga kushoma ato muzire cyakozire ya bamuka bambira ngo umwana yanyagire kuzayishomero omuzire omushisha yimuka yazayo shaha mwenda gwekiro yamwimusiyo mu kitanda yambira ngo rabahoza hishomero yamuto motoka na night ye nakirabaho no kwindura hishomero yenda ngo amwereke ngo amani agine yamugira ngo benonda kugenda jo mu businjo beno kugenda izobe ry'abandi bagendiro mweno burta wo yangire hati gendo otya hishomero omuzire yamutire yamuto mu shomero yargayo wakireba konkane bace abo kubasa kurembera hanshongejo abana bafunira freedom nyingi amwana ndangwa yisharemo ati nyonye ndawe mere hiro ninga niyenda mbaraseki ninga nyenda ki ati oshango mwana hariya aha kwekorera mu choice we yagendera nebigendero byakwenda obundi shomero hariyo freedom nyingi ati ni yarukwenda konka bar strict nareba ngo bambere kizibu so kandi atakumanya ngo okufuna amagezi na no mico okufuna amagezi nerabo mico no teko kubanza ukagera mico ukabona ukagera amagezi hati so omwana abana kwekora choice yishomero ekyo nkirigirira yaba na indi shomero abanza gambire birungi byarukwenda yo niwo okwato muhanda oyeshikira yishomero hata bazire naza interneti agera ati areba ishomero ryine bizimbe birungi yine ki ati ningenda neryo ogende uyiko mu ishomero obanzore be system yishomero erieta abashomesa barabata no bazana kurito mu ishomero oti ora abantu kubajwire ko ngogiro ta otomwana hana muteka hoti samutinguza kuya mu mwana by the way agamba ashongeje abamwe no shangani baraza abana hansi ekikumanya somuzire wabo tagire yukureba ayishomero karambura cyo mwana wanye naza kushomera kandi naza kurarayi noza kushanga nangwe cyo kurambura cyo bagamba amashomero amingi tiga kwikiriza abazire kukuremudomo konkanyo Emirates wikoti oti nyenda kuraba naho bakurara ni nyenda kuraba naho bakushomera nyowe cyo nkakikiriza nakitaho nkimanyisa kingu burushaha yone no kuba ready kandi burushaha yone mwana shime mukanda amanyangu nawe omwanya gwa kuturamo ninga shishomera rya kuturamo tirye bishuba okanga rom bishuba ntubantu producing when ntubantu ntureto ntuyam product ze bishuba so omwana ashimire kuba na yagarisi ishomero rya kubarumu kurigirira yabane kacha kubine nikako nho washazemo konka amashomero gutwashomire mitwe tukujya hagine ibintu byingi tukujya mu kabiri y'ibizimbe byingi konka tukatuyamo ikintu cyo kweta discipline tukata abashomesa bakao oshanga nafa mwana ngo argemu nyesi yagiro mu gasho konka atabana bahati we customer nyango it is a private international shange ya oshanga umwana ne tubandureba ama TV umwana bine prom pate ashwire busha hato shanga umwana ngogo wawe hawe shahejo siriti nizikomaha nyensa naza kuba muzina kuba muzireki so hate bibona byo nabazire tugume tugezeho tuzo mashomero turebe abana ni babatwaza bat ekindi ukaga ntagasigaye omwana burwa ko muziro takwija yishomero omwana afuna chance yo kore bya kuba nayenda so buru kuzayishomero hine binde byo kubasa byo kumanya hine ugamba n'abashomeze bagambana nabo n'aba head teacher bakumanya ngo nofayo hati shonga yonero kuba nebaho nibatekwa kukweta kandi omwana amanya to muzire wanje nankoratira so ndakaza mu byo ibyakabuji byo kuhemora n'ibye mico mibi so tugezeho tukuratira abana
turebe kuba kushoma tugambe n'abashomesa ntuje korora abana barungi. Okay, barakallahu fikum. Kireka ryo nikagendera nyabura we ninjira uwahura munonga oine ko koro moga gwawe hazana n'umwana nawe omushomesa omushobore ebene kuba nakora kureba kandi yabasa kutunga future enonje. Aturi kuhendera Sheikh Fata na nyenda otabureyo akagambo kawa kamuhero tubase kandi kendera kwa. Naam, alhamdulillah turi tuhendera ebigambo nisaba bazire abamba tureba abaturire abarunje abari uko mwena ntubasaba amandi abamwe abana mbagina enchakare Saturday twara abana tubena discipline harimo abazire timwe discipline mutwara umwana ushika isomero usanga bakutangireho bakugira system ukacyaho za kuzuma basomesa uza kuzuma ba gateman ukore ibintu bingi so tutine mukama ruhanga tumanye bicu tukora za kuchitubuza washika isomero bowe mico mirungi kibaragambe chikore kibarakusabira chikore butakine tensa n'isomero chikore bekento umwana wa mugazeje kigambo cyamwe no kubendeza okutwara abana je amasomero then turebera kimwenti nani tuine aho isomero eri kwegisaba n'imikono kaje tinuri yati abana be nabo nibyo barimo nawe tumwebaza nko mucyara ka director ogu so ari ambere John Samu kama ruhanga abatukumire abaho ubusobozo kubasanti mufune sente zo kusomesa abana banyu tumusaba Allah abatukumire abawe sente abagaggawaze ate ne gwanga libere mirembe lino deno umurama gutubaddeko abasiramu abatuwuliriza teeka okusomesa omwana teeka okumurabira okumuwabura okugenda naye kusomero okumwambaza okumulisa kubavunaanyizibwa Allah buyakutika agenda bukubuuza. Barakallahu fikum. Haja cyakagambo kawa kamuhero Webale munonga twaza kugaruka mu iciro rya kashatu ryo kumarira umwaka niryo kusharura umwana no kuzo mu karase ndijo ningo bundi akasigaramo ngwino okansoringa umwana yanarga hakana ikikuru munonga umwereke ngo etamwe yaza mutiye mizano agende ar serious kandi afe y'umunonga ari mu yarwo mu karase ejo yazo mundijo abo kubana sente zizanguyi mazima umwana manyete sente nizirgahare so ekikuru muramagwe bw'umwana no kureba ngo yatuma nkora ebyarashanga yishomero yatayobwire bwebwona yamanya to bwire bundi yishomero nabkoreza ekindi abazire mu mwana mutwara abana yishomero uko busheka ya kigambire buzi mu mwana ngoreka kumureka hakangu toka funire sente zona kwate chora kuboche kwata ekichweka kitwara yishomero ugambe no mushomesa ugambe na head teacher ugambe na bavunaniza babona ogiro obaherezo bwire otumwe ndio mukozi w'umushara umushara gwanye nigwijo biro bonobo kitari cyo mushara tinyine sente zinda hungu baza kuziha abishomero bahurikiriza hazo mwana ashoma akwatwa wagira ngo n'ikiro rya kashatu omwana ugayine kushoma akatandikiraho akagenda akakwata ibindi bashoboye kubana bakwata. Okay, barakallahu fikum. None wanje kampani nkine chiwayiga mu program eje bito handi nasigara hawasali musaka na nyinemu Sheikh Abdul Fatah Imam wa Masigida Bakari Jamia Supreme Council Homrimbara hamwe na Hajat Zainab Choktonji head teacher wa Emirates Nursery and Primary School aha Umurugazi atwaje tureba nshonga eyo kushomesa abana na no kubatereka nsakurunji kureba ngo bagaruka yeje ayishomero saba twaza kubendeza okurara kurunji wa hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.